ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ንኹሉ ኣብ ሚድያታት ፈቲሽና ንዓና ኣገዳስነት ዘለዎ ክምህረና ዝኽእል ከንቃሓና ዝኽእል ሓደ ዓብ ምስጢር ንከባቢ 2 ዓመት ተሸፊኑ ዝነበረ ሓቅነቱ ክወፅእ ከሎ ክንርኢ ኢና ተመሳሳሊ ገበናት ኣብ ልዕሊ ሰባት ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝፍፀም ድማ ከመይ ኢሉ ምስ ግዜ ክፍታሕ ምዃኑ ኩነታት ክንርኢ ኢና ኣብ ቅድሚ 2 ዓመት ኩናት ናይ ዩክሬን ዝጀመረ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ወይ እውን ሓደ ዓብዪ ፍጻመ ዘጋጠመ እቲ ነዳዲ ብፓይፕላይን ኖርድ ስትሪም ዝበሃል ማለት እዩ ወይ እውን ብቱቦታት ገይሩ ካብ ራሻ ናብ ኤውሮጳ ብጀርመን ገይሩ ዝመፅእ ዝነበረ ከም ዝተሓረመ ቀልጢፎም ድማ እቶም ሚድያታት ቢቢሲ ሲኤንኤን ኩሎም እንታይ ኢሎም ራሽያ ጌራቶ እናበሉ ነቲ ኩነታት ላዕሊ ኣቢሎሞ ራሻ ከም ዝገበረቶ ይሰብኣሚኑ ኣብ መወዳእታ መፅናዕቲ ክግበር ምስ ጀመረ ኣብ ገለ ክፋል ሓደ ሲሞን ሄርሽ ትበሃል ኢንቨስቲጋቲቭ ጆርናሊስት ኣሜሪካ ከም ዝገበረቶ ሓበሬታ ውፅኡ ንዑ ድማ ፀሪፎሞ ዘይከውን እዩ ተፀሊሉ እዩ ገለመለገለ ኢሎሞ ውዒሉ ሓዲሩ ግን መን ከም ዝገበሮ ሕጂ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ከዓ ጀርመን ክሳዕ ክንደይ ድኽመት ከም ዘለዎምን ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኣሜሪካ ዝተማረኹ ሃገር ምዃኖምን ሕጂ እውን ክትርእይኹም ተረኺቡን ዘለውን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ክንርኢ ኢና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ራሻ እዚ ኩሉ ንራሻ ዝኸስዋ ኩሉ ባዕሎም ከም ዝገብርዎ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ንብሎ ዘለና ኩሉ እዚ ዩክሬን ውግእ ጀሚራቶ ክብሉ ከለዉ ባዕሎም ከም ዝጀመርዎ ፅንዒልና ክንፈልጥ ኢና ክንደይ ግዜ እቶም ናይ ኣሜሪካ ስኮላርስ ነጊሮምና እዚ ሓበሬታ እስከ ነስማያ ዋትስ ጎይንግ ኦን ለንቀነዩ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ራሻ ስቂላ ተቐቢላቶ ነይራ ከይመስለና ራሻ ነቲ ጉዳይ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ተዛሪባ እያ ቅድሚ ሕጂ ንክስናቱ እንታይ ኢላ ተዛሪባ ነይራ ራእዩ Okay, everyone is here. I would just be very grateful to you that you all turned up. And I want to inform you that we today draw once again attention to the members of the Security Council to the absolutely unsatisfactory situation around the investigation of the Nord Stream 1 and 2. ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ዘሎ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኣጋጢሙን ዝነበረ ኣብቲ እዋን እቲ ማለት እዩ እዚ ማለት እዩ failed to get the minimum 9 votes in favor with just 3 countries, Russia, China and Brazil voting in favor. ሪኦ ኣለኹም እዚ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን ዝተገበረ እዩ ነይሩ ራሻ ብዘቕርበቶ ጠለብ ማለት እዩ እንታይ ዝብል እሱኸ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ንኽፍለጥሲ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ኢንቨስቲጌሽን ይካየደሉ ኢላ ሓንቲ እማማ ኣቕሪባ ራሻ እዚ ናይ ትሕተ ቅርፂ ራሻ ገይርዎ እንዲኹም ትብሉ ዘለኹም ንስኹም ናይ ብሓቂ ራሻ ደ ጌራቶ ወይስ መን ከም ዝገበሮ ንክንፈልጥ ተደሊና ናፃ ዝኾነ ዘይሻራዊ ኢንቨስቲጌሽን ብዩኤን ይገበረሉ ኢላ ነቲ እማሜ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ምስ ኣምፅዎ ኩለን ሃገራት ኢንኮላይ ጀርመን ኣፅቂጣ ማለት እዩ ዘሕዝን እዩ መፅናዕቲ ይገበረሉ ንዝበለ ኖ ኣይ መፅናዕቲ ክንገብረሉ ኣይንደልን ኢና ሓደ ሰብ ተቐቲሉ ኣሎ ወይ እውን ሓደ ህንፃ ፈሪሱሎ ሓደ ትሕተ ቅርፂ ብቢልዮናት ዝትመን ዋጉ ፈሪሱሎ መን ኣፍሪስዎ መፅናዕቲ ምርመራ ይካየደሉ ተባሂሉ ግን ኖ መርመራ ክግበር ኣይንደልን ኢና ኤውሮጳ ምልኦም ከም ኢሎም ኣሜሪካ ከም ኢላ ዓዲ እንግሊዝ ከም ኢላ እቶም ቪቶ ፓወር ዘለዎም ኩሎም ከም ኢሎም ብጀካ መን ራሻ ቻይና ብራዚል ኣብቲ እዋን እቲ ዘዋሪት መንበር ናይቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ዝነበረ ካልኦት ኩሎም ትም ስለዚ ድምፂ ስለሰኣነት ራሻ ኣብቲ ኩነታት ተሳዒረ ማለት እዩ እንታይ ኢሎም ኣሜሪካ ራእይዎም ሕጂ ክሳዕ ክንደይ እናረኣኻዮ ከፀልምትኻ ከም ዝኽእሉ while the rest of the council abstained, with Moscow's envoy failing to convince the majority. Without an objective and transparent international investigation, the truth will not be uncovered as to what happened. Therefore, Russia openly and constructively is proposing to our colleagues in the Council that they adopt the resolution which instructs the UNSG to make proposals on establishing an international independent commission to conduct a comprehensive, transparent and impartial investigation. እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ራሻ ወኪል ማለት እዩ ብዘይ ግሉፅነት ዘለዎ ናፃ ዝኾነ መርመራ ከይገበርካ መን ፈፂምዎ ትገበን ኣብ ልዕሊ ኖርድ ስትሪም ክፍለጥ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኦኬ ኩላቶም ታች ተሻሪኾም ብኤውሮጳ ኣሜሪካ ደፊኣቶ ማለት እዩ ኣይንድግፎን ኢና ንከምዚ ዓይነት ኢሎም እቶም ተሪፍና ዘለና ከምኡ ንክንገብር ክንፅዕር ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣብ ልዕሊ ራሻ ዝተገበረ ገበናት ቆፂርካ እኳ ዘይውዳእ into what happened. This is particularly important given the emergence of new facts and also the growing number of media versions as to what happened with differing degrees of absurdity and reliability.
Danish, German and Swedish authorities say they've yet to conclude their investigations, with analysts citing the probe as very complex and comprehensive. እቶም ኣብቲ ባሕርቲ ከባቢ ዘለዉ ጀርመን ስዊድን ከምኡ ድማ ዴንማርክ ሰለስቲኦም መጽናዕቲ ገይሮም ሰለስቲኦም መልሲ ይረኸቡሉን እቲ መጽናዕቲ ድማ ቀስ ኢሎም ሸይጦሞ ዓጽዮሞ ስለምንታይ ዓጽዮሞ እስኪ መን ከም ዝገበሮ ስለ ዝፈለጡ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ስለ ዝነበራ ኢድ ኣብኣ ከለዉ ሸተት ኢሎም ዓጽዮሞ ራሻ እንተትኸውን ነይራ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ማርስ መብፅሕዎ ነይሮም ብምዕግርጋር ማለት እዩ ባዕሎም ስለ ዝገበርዎ ግን ከመይ ገይሮም ቁሕም ኣቢሎም ኣቲ ሚድያ ኣስቅጥ ንሳቶም ኣስቅጥ እዚያታ ፖሊሲ ድማ እዚያታ ታክቲክ ነዚና ክንፈልጥ ዘለና ንሶም ዝገብርዎ ገበን ሚድያ ይሽፍኖን እዩ ብዛዕባ ክዛረብ ኣይደልን እዩ ካልኦት ጸላእትና እዮም ዝብልዎም ዝገበርዎ ንእሽተይ ነገር ግን ክንድገቦ ገይሮም ክዛረብ እዮም ዝጅምሩ ታጥዮምሎም ክንድገቦ ገይሮም ክዛረብ እዮም ዝጅምሩ ስለዚ እቲ ፍልሊ ካብኦም ክንመሃሮ ክንክእል ኣለና ኣብኣቶም ከጋጥም ከሎ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና. While a New York Times report from March 7th pointed to new US intelligence suggesting that a pro-Ukrainian group carried out the attacks in an act of sabotage. The United States continues to reject any suggestion that it was behind the attacks. The United States categorically refutes Russia's unfounded allegations leveled against us in relation to this act of sabotage. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዞም ጸለምቲ ናይ ብሓቂ ዝሓዝን ኣብዚ እውን ኣሜሪካ ብወቂ ሓበሬታ ከም ዝነበራ ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና ብፍጹም ንሕና ዘይገበርና ኢና ራሻ ትኸሰና ዘላ ስለዚ ብመሰረቱ ኢና ንነፅጎ ዘለና ሓሶት እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ. The United States was not involved in any way, period. As we have said previously, the international community cannot tolerate any deliberate actions to damage critical infrastructure. However, let us be clear on what Russia's draft resolution was. ሰንታይም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ የተወትን እቲ ዝግበረልና ዘሎ ድማ ብመሰረቱ ንነፅጎ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ. And what it was not. It was an attempt to discredit the work of ongoing national investigations and prejudice any conclusions they reach that do not comport to Russia's predetermined and political narrative. ሰንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ራሽያ ኣብዚ ሴኩሪቲ ካውንስል ኣምፂኣቶ ዘላ ንምንታይ እዩ ዕላማ ክንፈልጦ ትዕሪ ኮይና ነተን ሃገራት መጽናዕቲ ዝገብራ ዘለዋ ነትናተን መጽናዕቲ ንምቁሻሽን ንዕዑ ንምቁንጻብን ከም ዝተገበረ ሓደ መጽናዕቲ ዝተገበረ ናይ ሃገርሲ መን ከም ዝገበሮ ክፈልጥ ኣይክልን ወይ እውን ጥርጡር ክቐርብ ኣይክልን ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ሱቕ ኢሉ ትም ክብል ኽእል it's just ኣበናይ ዓለም ከምኡ ይርአ ነዚኣ ጽቡቕ ገይሩ ጋዜጠኛ እቲ ኣፈኛ ናይ ራሽያ ጽቡቕ ገይሩ ገሊፅዋ ነይሩ ድሓን ፅኒሕ ኢላ ክስማዓኩም እየ. It was not an attempt to seek the truth. The majority of council members So, ሕጂ ንስማዕ ኣብዚ Who blew up the Nord Stream pipeline? It's been 2 years since the multi-billion-dollar pipelines transporting gas under the Baltic Sea were ruptured by a series of explosions. But what and who caused that explosion undersea still remains shrouded in mystery. And now a new report suggests that Ukrainian officials were involved in the blast. That's right, a charge that's been vehemently denied by Ukraine. Here's what we know so far. Let's break it down for you. According to claims in a report in the Wall Street Journal, ባህር እንታይ ዝበሃል ዘሎ ውዒሉ ሓዲሩ ተሓኪ ምውፅኡ ስለ ዘይተርፍ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ዩክሬን ኢድ ከም ዝነበሮ ትማህረምቲ ኣገይን ኣሜሪካ ናብ መን ከም ትፀግዖ ፍሉጥ እዩ ኣነ ገይረየ ትብል እያ ኣሜሪካ ክትገብሮ ከም ትኽእል ዝነበረት ኣብዚያ ስምዑ ነዚያ ውፅኢት ከይፈለጥና ከለና ነዚያ ስምዑ ዋጅ. Nord Stream project. To ask you about this, Mr. President, I have wanted to and thank ጆ ባይደን ተሓቲቱ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ዝሃቦ መልሲ ወይ እውን እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ዝሃቦ መልሲ ስምዑ ሕጂ. Mr. President, I have wanted to ask you about this Nord Stream project that you've long opposed. You didn't mention it just now by name, nor did Chancellor Scholz. Did you receive assurances from Chancellor Scholz today that Germany will in fact pull the plug on this project if Russia invades Ukraine? And did you discuss what the definition of invasion could be? And then Chancellor Scholz. So እንታይ ሓቲታቱ ዘላ ብዛዕባ እዚ ኖርድ ስትሪም እቲ ፓይፕላይን ሲ ምስ ጀርመን ኩሉ ግዜ ኣይተረዳድኡን ኢኹም ምክንያቱ ንጀርመን ግደፍ የብልዋ ነይሮም ስለምንታይ ግደፍ የብልዋ ነይሮም ነዳድናቶም ክሸጡ ሲብ ኣሜሪካ ነዳድናታ ንራሻ ክሸይጥ ንጀርመን ንኤውሮጳን ክሸጡ ስለ ዝደልዩ ብክቡር ነቲ ካብ ራሻ ትወስድዎ ዘለዎም ሕሱር
እፀው ወሱቲ እቲ ትቦቲ እፀው ኢላ ትዛረበ ነይራ ኣብዚ ድማ ምስ ጀርመን ምስ ናይ ቀደም መራሒት ናይ ጀርመን ቻንስለር አንጀላ መርከል ብፍጹም ክሰማምዑ ይክእሉን እዮም ነይሮም ስለዚ እዚኣ ነይራ ትሕቶ ነቲ ናይ ጀርመን ምን ካልእ ሕታቶ ነይራ እቲ መልሲ ግን ኣብዚ እንታይ ልመሊሱላ ንርኢ ሕጂ Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. بوك أكوين نجيروهم زي نيرو نزلنا فلت كاسي نزلنا راخا نزلنا فلت كافت أب يوتيوب زلزي حفيرة وي نسير لي حبري تاي كونن زي أب يوتيوب وريد زل فيديو ندحرتو جميرو راشا ما تكعت جيرا تانكتات ناتان دحري نب يوكرين أتيو أنت نجبرنا له مودا تخنجبر لي ناتي نورد ستريم زبحال زليلو وخمي غير كذا أخذ جبريها كمي غيركم كتجبروا كل مفتاح نايتي تبوتات مس جرماني زلوا كمي غيركم هم كتجبروا الكات حسب زل خيلاتوسي دحان كنا ريكنا قاليات ولك خمي غيرنا هم نجبروا مودا تخنجبروا لينا يلو بوكي جو بايدن تزاري ولا جي أبسخون يكون كرايم أبسخون يكون جبل أنت خاطر كل جزء هذا جبل أنت تفجيمه منك جبري يدلي دليل زلوا intention بلوزي منك جبري يدلنا يرتب لذي جبرز دلي هذا أمريكا بوقعي بزح ريزن سالوا راشا أتاونا خي تركب لعلو كل دماء أمريكا ندازنا تانا خشي منك خجبرة عقم اللوه جبرز دلي بزح كهون غلي عقم زلوا خمنين تحريلنا أمريكا كلتيو يس ملس زلوا سلازي بقافهم دماء نجيرهم نيرام إذا خلقن تميديا إذا خلوهم نعمل كيدو نبراشا خيدو سلازي هجنا ملس نبتي تبصات بدعم إذا جرم كنتاتنا نرزلنا إذا كل مستفلت هجي جرمان تايب لهن رينا Ukraine gas pipeline was blown up by a small Ukrainian sabotage team in the year 2022. The report says that the operation was initially approved by President Volodymyr Zelensky and then called off. إذا عجت رواز الله مجنا هند ميديا ذهبوا ريبورت بزعم أمقاز اللوي بس كان ناي مني خاطبلو ناي Germans قبروا ريبورت اسمه. Media are reporting that prosecutors here have issued an arrest warrant for a suspect behind the 2022 explosions on the Nord Stream gas pipeline. It is believed that the Ukrainian man was one of the divers who allegedly planted explosive devices. 2 underwater explosions were registered on the Nord Stream pipelines off the Danish island of Bornholm in September 2022, months after the start of Russia's invasion of Ukraine. انتهى زلو حدا سب يوكريناوي حدا مصلحتنا جرمن كم زفلطو حدا يوكريناوي اكال ويون ولات منግስቲ يوكرين يكون زبلو ግለሰባት ናይ يوكرين ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ምዃኖሞ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክእሰሩ ከም ዝኾኑ እዚ ማለት ሌበሊንግ ባዕሎም ንሓደ ሰብ ድራማ ሰሪሖም ኣሜሪካ ናብቲ ከሰጋግሮ ዝቀሊል ንዓታቶም እዚ ቀሊል ና ሓደ ብብዙሕ ካልእ ገበና ዝጥርጠር ሰብ ከይንቀትለካ በዚ ገበን እዚ ክትፍረድ ትኽእል ኢኻ ይብልዎ ሕራይ ክብል ምሳቦም ምስ ሲአይኤ ምስ ስልያና ኣሜሪካ ዲል ይገብር እሞ ሽዑ እዚ ገበን እዚ ናባኻ ክንብለይና ከመይ ጌርካ ካብቲ እስር ቤት ትወፅእ ድማ ክንሕግዘካ ኢና ኢሎም እሱር የዳሉ ማለት እዚ ብሓፈሻ يوكرين كم زجبرته ويود أبزي حبريتا كريه كم بصفوف جن كله كميل قريب له كرينا بقول من قد كريه سلزل اللغة ناي جرمن ناي هاجرو تحت قرصي أن يخلو ناي جوانا كم زجات أمي جيرهم كزارة بخلو كتريهم ناي بحق ده سنبدي جرمن زبحال أكمل درجة ودي خزرله نخرج دعكة أزي كبيرة بسخون درجة نزلنا. The pipelines were supposed to bring Russian gas into Europe, but were not in operation at the time of the blasts. Obviously can't take our eye off the ball of what's going on. Let's move on to Ukraine. Obviously can't take our eye off the ball of what's going on, but it's just amazing to me that these confirmations and these stories, things that everybody knows is probably true, but not officially true, comes in just years later and you get some of the most shocking news. And shocking in that it's not surprising, but if you had known this at the time, you would have just been absolutely stunned. Let's put this up there on the screen. ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝደጋገም ትርእዮ ናይ ኣሜሪካ እዮም ዝብሉ ሓደ ነገር ሕማቕ ምስ ኣጋጠመ ኣሜሪካ ከም ዝገበረቶ ብዙሕ ሰብ ይጥርጥር እዩ ይፈልጥ እዩ ድማ እንታይ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ኣሜሪካ ከም ዘይገበረቶ ትነፅግ ድሕሪ ግዜ ግን
قال لك كفالة بتسلطان زنبرة خاف سلطان مسورة لي قال ملا نتمستير يوصو أمريكا خمس قبرت ما يفلت مالتي زي كندي زي استدقمة بتاريخ حدا كابتي أمريكا ساعة كندي إن عالم كم زبدلتها زر إتريون تلوزي سب بليونات يبو رحصو يبو إنفستيجر شرحت تغرزي بتشينام بزي زخون يخون تحتاتنت ما نمزحتهم يلا حساي كفلو تحتاتنت يلا بتفردي كربو كلنا قرابي دوبكيرو ميم زخون زيد ما تزحزن ني 10 عامات 10 عامات يقدوها زحتهم يلا هيوت ناي تهاجر قطبا ناي تهاجر تحت غرس ناي تهاجر كم زعني يقبرو زحتهم يلا this has been the game بفلاي كاب كالا يكونت عالم جمير بفلاي جن كاب كالا يكونت عالم جمير زيادة زنيرو عند جن كاب شنشات من 9 دحر ودقتنا حبر السوفيت بزلع على نهاري زغص علي كاب كل التشحن دحر دما بتزع هاي لما درخو زخيل زلو كنتاتنا نرزالنا إيرترا دما حنت كابزين بمسارات بأمريكا كاب نجهو استبدلت هجريا أب حمساتات هجرات أفريقيا ناس إن تنكره خلوها نربحنا أمريكا تباهيلو إيرترا فيدريشن أبتت إثيوبيا كم تخون أمريكا نتيو إن أمزيزا وسانه بمالتي سرايقنا ياكل ناتنا مزرعة إيرتراون سلام كم زي تركب زهجر زيا بقدام بقلن دكتها خمس أجب سجبرت حجريا سلازي إزي تاريخنا أمريكا أمريكا سلازلنا يكون نتيجة لو فاكتس أمريكا خطأ كستجمع أمريكا انتهينا أمريكا سلازلك أنا دي في عيرة دوس أوزلو أمريكان كويب دوس أوزلو I'm just reporting a public media a public discourse زلو حبريتها يزبكم زلو كل شاب كره بس لزي كل زي of course mainstream media سلو ديم سوخت فلطي تغلي غاز جن انت حد لي غاز ركب حبريتها نرزالنا أكيد تحسن زلو حبريتها دماي أمريكا حنقولك كتزورك حسبة أمره ناخد جبر تسمع كان ديمقراطي وكلت مخانم سبعة مثلا زخبرو مخانم نهجرات حجزو رديت كبو قلت طبعا هجرات نخم عبلو زسعر حجر كم زخونيم نسم سيلخ جبر زفتنم everything زجبرو بتكبرجن حجرات كم يجيرن رهيس أنزط ريو حبتي تتغرتي نمعناو انت عينة دراما هم زجبرو نرلا زجي راحات حتى تنتيلن جبر ملتيلن تزي أب جاب security council تايب اللي يرينا بفتهم نحنا يوعلنا نحنا absolutely مسانا ركبيه ونزق دايلهم security council ذاكل حسوت يبو نهلكم دماء وعلى حدر تحكوا ونكو راشا يكون عنده وصوزل لا وين تشاينا يكون تن أمريكا وين تحكوا وصوزل تاب أمريكا يسليقوا معناته تسب أبسلطان كله كده عقدت خلي أبسلطان مسوسجن نتزربا كوص أي خلي بجنزب أبقى الميديا يسلخه جنزب يخفل تودا تابع كم زوج في اللاتني. This is from the Washington Post, a new deep dive into the CIA and its backing of Ukrainian intelligence services. It says, quote, the missions that have evolved elite teams of Ukrainian operatives drawn from directorates were formed, trained, and equipped in close partnership with the CIA. According to... So, as in رياض لنا نملت سجت حداش report انتهي بحاله. Give me a second. What more can you tell us about this arrest warrant? Terry, this is a very significant development on a story that has drawn a lot of attention in the last 2 years, and the case had really run cold. And now today we've learned, according to German media, that in June an arrest warrant was issued by Germany, a European arrest warrant was issued for an individual, a Ukrainian individual with a link with an address in Poland. As we heard, his name is Volodymyr. Said that's we only know the first initial of the second. سنتم لزلو دحركلت عمت حدا يوكرينيا ما بقى زلوها بولند زقمت زنبرسب نسو نزق دايزي I mean كنت أكل sophisticated تعتقد كم يجر هذا سبك قبر زغل كم يجر كمان it's common sense هذا نبليونات ما أكل بحر زلو رجع زخونة تكنولوجي زقبرسي هذا سبس كم يجر كقبر يغل دايزي cover up مش فاني مفلاتو سلدي ترفو بقله كم زفلت جرنا نوز أيوه لذي أمريكا يكون ثم قالوا حلتات تعبون نخل لا يزقبر وزلوي لذي تناجر بميديا كسع كندي نتناجر نعكم زي مركات جيرو عرفوا يزارب على وهنياتكم كزارب سلزيك أبسو عندي ستة تميديا ناتهم على بأمريكا استقاط أسر وصل زخونة كزارب يقولون. Name according to German law and. بزعبنا جرمن نجرسي أمريكان زيادة ريلاكس كوينا مزارب. أب جرمن زول ميديا بفتهم كوي بزعب عدو كزارب زي كل فلا يزدوش فيل لازم بعدي أحد ميديا تزلو. بزعب هاجرهم أمريكا أتريلهم كزارب أمريكان أتريلهم كزارب أنت إرك مالهم أنت يوردوهم زوم زبزيو أنت قوينا نتعرف عم زخد زبلو أب أمريكا عبيت ميديا تطلع صوتهم قل أنت يوردوهم زلو كرداك أي كلني but it is what it is. This man is supposed to have worked with 2 other individuals, a woman and a man, all Ukrainian nationals,
to have prepared the Nord Stream bombing in September in 2022. And until now, the German prosecutors... So, ንሱ ምስ ክልተ ሰባት ኮይኑ ሓባቢሩ ሲ ካብ ፖላንድ ተበጊሱ ዩክሬናዊ መበቀል ዘለዎ እዩ ከይዱ ነዚ ኖርድ ስትሪም ከም ዝፈንጀሮ እዮም ዝብል ዘሎ እቲ ኣፈናጅራ ናቱ ድማ ብሳብማሪናትን ብዓበይቲ ሓደገኛ ኣፅዋርን ዝተገበረ እዩ ነይሩ ከመይ ገይሩ ግለሰብ ክገብሮ ይኽእል this is ፍጹም እቲ ሓቂ ግን ብካልእ መንገዲ ኣብዚ ኣብ ትዊተር ተቐንዲ ፅቡቅ ሓቂ ዝርከብ ኣብ ካልእ ኩሉ ሓሶት እዩ ካብ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝወፀ ፅማቅ ሓደ ሰብ ዝቐረባ እዚያ so despite the mainstream media ንኣዋርሕ ወይ እውን ንነዊሕ እዋን ራሽያ ፈፂማቶ ነዚ ፓይፕላይን ዝሃረመቶ እናበሉ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ኢድ ከም ዝነበረ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዩክሬን ድማ ከም ዝፈፀመቶ the Wall Street Journal has now revealed it has planned and it was planned and executed by Ukraine at the cost of 300,000 ስለዚ መን ፕላን ከም ዝገበሮ መን ከኤክዘኪዩት ከም ዝገበሮ ባዕሎም ፕላን ከም ዝገበሮ ባዕሎም ከም ዝፈፀሞ ንዑ ንምጥፋእ ድማ $300,000 ከም ዝወሰደሎም ገንዘብ ማለት እዩ እዚ ከንታይ ይብላ ኣሎ when the CIA learned of the plan they told Zelensky to abort it however it still went ahead so CIA ምስ ፈለጠ ከይፈለጠ CIA ዩክሬን ከም ዝገበረቶ ገይሮም እዮም ክሸጥዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ብዘይ CIA እቲ ጉዳይ ዘለንስኪ ክገብሮ ዝሓስብ ዘሎ ምስ ፈለጡ ክገድፋ ነጊሮሞ ንሱ ግን ኣሸሽልዎም ነቲ ስጉምቲ ከም ዝገበረ ኩሉ እዚ ድራማ እዩ መን ከኣምኖም ይኽእል so according to senior Ukrainian defense and security officials the pipeline were a legitimate target ነቶም ናይ ዩክሬን ዲፌንስ ይኹን ናይ ምክልኻል ይኹን ናይ ሃገራዊ ድሕነት እቲ ፓይፕላይንስ ምህራምሲ ኣገዳሲ ወይ እውን ትክክለኛ ዕላማ እዩ ነይሩ ንናትና ገሌም ዝባርሩ they are jointly owned by Russia, German, French, and Dutch companies. ስለዚ ዝተፈላለዩ ካምፓኒ ዝውነን ነይሩ ጀርመን ዋንነት ነይርዎ ማው ፍሬንች ካምፓኒ ዋንነት ነይርዋ ሆላንድ ካምፓኒ ዋንነት ነይርዋ ከምኡ ድማ ናይ ራሽያን and the explosion caused 800 million cubic meter of gas equivalent to 3 months of the Danish gas supplies to escape ከባቢ 800 ሚሊዮን ዝኸውን ኩቢክ ሜትር ናይ ጋስ ኣብቲ ባሕሪ ከም ዝሰልኽ ወይ እውን ከም ዝጠፍእ ተገይሩ ብከላ ናይ ባሕሪ ብቃይ ባሕርናትኩም ከም ዝገይርኩም ኣብ ናይ ሶማልያ ከም ዝገይርኩም ክብሉ ከለዉ ብዛዕባ እዚ ብከላ ዝተዛሪቡ ዝፈልጥ ሰብ ኣሎ የለን ኩሉ ሓደ ተዛረበ ናብኡ ዝነበረ መዓት ከም ዝፈሰሰ ኣብቲ ባሕሪ ንብከላ ኢሎም ግን ኩሉ ሓንቲ እዚ ኩሉ ኢንቫይሮንሜንታሊስትስ ገለመለ ኢሎም ኣብ ካልኦት ሃገራት ክኾኑ ከሎ ልብኻ ክትፍቕልካ እዩ ዝደልዩ ኣብ ዓቶም ክፍፀም ከሎ ገበን ግን ሕትም እያ ዘረባ የለን ስለዚ an attack inside an attack of this scale is a sufficient reason to trigger the collective defense cause of NATO. ስለዚ እዚ ዓይነት ገበን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ኤሮጳ ዘጋጠመ ኔቶ ዝበሃል ግብረ መልሲ ንኽእል ዝገብር ነይሩ ኔቶ ዝኣክል ስጉምቲ ክወስድ ዝግብኦ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ መሬት ናይ ኤሮጳ እቲ ዲፈሲሱ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ተባሂሉ ናይ 3 ወርሒ ቀረብ ናይቲ ዴንማርክ ዝበሃል ሃገር ክገብር ዝኽእል ዝነበረ እዩ so እንታይ ይብላ ኣሎ and then the collective defense but our critical infrastructure was blown up by a country that was supposed that we support with massive weapon shipment and billions in cash ነዚ ዝገበረት ሃገር ድማ ብቢልዮናት ገንዘብ ንሕግዛ ዘለና ኣፅዋራትና ንባ ዘለና ኣጆኽ ንራ The operation was initially approved by President Volodymyr Zelensky and then called off, but went ahead anyway. Now today, a spokesperson for the Ukrainian president has denied the claims. In a statement to news agency Reuters, the Ukrainian presidential advisor, Mikhailo Podolyak, pointed the finger at Russia. He said, and I'm quoting now, such an act can only be carried out with extensive technical and financial resources. And who possessed all this at the time of the bombing? Only Russia. ኣለኹም እቲ ናብኦም ክግበር ዝኽእል ብኣታቶም ከም ዝተገበረ ዝተባሃለ ናብ ራሽያ ሕጂ እውን ራሽያ ጥራይ ክትገብሮ ትኽእል እዚ ዓይነት ዓቕሚ ዘድልዮ ቴክኒካዊ ፀገምን ፀጋታትን መን እዩ ዘለዎ ኣብቲ ግዜ እቲ ራሽያ ጥራይ ነይርዎ ናበለ ዝዛረቡ ዘለዎ ባዕሎም ዝገበርዎ ነገር ናብ ራሽያ ከፀግዖ ራሽያ እንታይ ክትገብር እያ ትሕቲ ቅርፂ ናታ ተሃረመት quote unquote. The Nord Stream 1 and 2 pipelines, which carried natural gas from Russia to Germany, were damaged, remember, by explosions 7 months after the Ukraine war had started. And the damage caused to the pipeline worsened the energy crisis in Europe.
Initially, Ukraine and its Western allies blamed Russia for the explosion, but reports suggested the CIA could have been involved. In fact, last year, a report suggested that US officials had seen intelligence suggesting a pro-Ukrainian group was behind the explosion. And cut to last month, the Hungarian Prime Minister, Viktor Orban, called the explosion an act of terrorism carried out at the obvious direction of the Americans. The new report in the Wall Street Journal said... So, هذا كابتن بتبعت ناس قداي استزاربلو انت نبري فيكتور اوربان ناي هنغاريو امريكا زغبرتو حدا ناي قبر شبراو متقعتي اب تحتي كريتيكال وي ون اقداسي تتقرصنا اوروبا زغبرتو عب جبن مخانون كتحتتلو زغبا كم زغبان تزاريب نيرو انتم كالوت سمحتم بفصم كزاربي دلينيم زا قداي زيا شفيفما تحجر مناين تحتي بزع كم زاربلو يفلتيو ميديا البوليتيكا نايت هاجرجن كومبليتلي ناس قدايزي عشش اللي ويو تيمانا كم في وي ونقله نتنا امريكا اكايدا زقام تزي كوينو بعابيوتي تشانسلر بفصم زعباز كزار بايدلني ابز قدايزي يدو تيدلني اي ثينك ان ربحنا امريكان يوكرين نسرح يزي مسل كاب ربحنا جر The energy crisis in Europe. Initially, Ukraine and its Western allies blamed Russia for the explosion, but reports suggested the CIA could have been involved. In fact, last year, a report suggested that US officials had seen intelligence suggesting a pro-Ukrainian group was behind the explosion. And cut to last month, the Hungarian Prime Minister, Viktor Orban, called the explosion an act of terrorism carried out at the obvious direction of the Americans. So بحفشة سليانا أمريكا درو حبريتان يريو من كم سساتفو يفلطون يريم سبق يريم يفلطو راشا وانت فلتيا من كم كوغبرام زغل من كم زغبرت فلتيا تحتوجن معرباين هجرات أوروباين هجرات قبل وصل زي دليو ويون تحقق خصوص زي دليو أني يوم قبلت أنيهم تحقق دما يوصلوا سلازي بزي CIA بزينا أمريكا حيلي بزينا أمريكا دقف بزينا أمريكا تسقطات سنجر زكفت سماي كل نيرو قليل زبالة حتى دما زيايا نزيا دحاتيت كات ملساوي زلو من يربح زي نجر زي مستحرمي خاطر من يربح زلو زي غاز زي نابي متنير نابي أوروبا ناب جرمن نابي أوروبا من ربح نيرو أوروباين ربح نيرو يعني كل دما راشا هذيك غاز ناتا سلت شيء سلت نبرت تخصب نيرا تي راشا تسد نبرت لما من يربح له أمريكا سيمبل أمريكا نتنا كلت نقادو لو نبلو كلت يوم ندادي شطلو نتحادة بنتوناتو تسيروا وي ونتتبنات وي نتابوتناتو أقاصيلن تغريفوا من يزربح تي زي تقاصلتو تاقاصيل زله مالتي بتازلاتو بزبلصق شيطيو حدا حساب كاله زخونه زغبر مالت اكزاكتلي كما يمغيرما نتناي راشا أقاصيلو ماليو ناتو بعصف واغاتات 4% اب جرمن مالتي كابت قدم زخفلو زنبرو 4% وسيخم كاب امريكا غزيوم يخدلو زي دما تجي كميغيركا ገንዘቦም ኩሉ ኣብ ሴቪንግ ዝነበረ ኣጽዋር ናይ ኣሜሪካ ከም ዝገዝኡ ትገብሮም እቲ ነዳድናት ከድማ ከመይ ጌርካ ናብ ኤውሮጳ በፍንጮም ከም ዝገዝኡ እሞ ንስኻ ቁጠባኻ ስታቢላይዝ ትገብር ኤውሮጳ ድማ ቁጠባኦም ከም ዘንቆልቆል ትገብሮም እዚ እቲ ፕላን ነይሩ and it's working perfectly ማለት እዩ ነዚ ግን ኤውሮጳ ክዛረበሉ ዝኽእል ሰብ የለን The new report in the Wall Street Journal says that the sabotage involved a small sailing boat and a team of 6 people. The team reportedly consisted of a combination of Ukrainian soldiers and civilians with relevant expertise. The operation reportedly used private funding but was directed by a serving army general, a man who reported to Ukraine's then commander-in-chief, Valery Zaluzny. The report says that Zelensky approved the plan but later backtracked after the CIA found out about it, asking Kiev to call it off. سنتايم زبلو زلو حجي اتجايم كله طبعا جو تحتاتنات كم زخونه سلا دفلتو دبرو كما يجرم كاب نفسهم كابت منغستات يعلي ونيرم اجي كل التكنولوجي تنغرت رقات كل حساب مسحبو نمن يقبرو نحد سب نقلسب مالتي انت تحيزون السجول كعت خمس غل جيرم ابتشعو كم يبلونيم حجن كما جرم ثروينج اندر باس بلو نعنا عها بحيفه ما بتقد كايتوها مالتي فسبزي بجنزبو ببرايفتن بشدش سبت تيمنا شدش دينا 10 7 زلوا بمركب كيدوم زغبر وي سلازي ازم سبازياتو كونفيدنشاليت حبريتا بالنا يروغن تا نغير مسكررت كما يجرم جول كم زتوها من البات جون كو انت عند جبن كغبرو وي متاي خصوم يوم ويدو نو بحفشا يوكريناويان سلازخون نتوغ كبيت سلازخون يوم غيرو ما يلمون انا صاحبلوهم كم زغلو فلوتي እዚ ምክንያቱ ካፕትናይቲ ቢንቶዝ ካፕትናይቲ ፓይፕላይን ንላዕሊ ቢልዮናት ገንዘብ ኣብቲ ውጋእ ትፍዮም ስለ ዘለዉ ናይቲ ፓይፕላይን ውግእ ገበን ጥራይ ንበይኑ ዓብ ገይሮም ክርእይዎ ይክእሉን እዮም
ناتي قمقامي زبلوك And that order, it seems, was ignored very crucially. زين ريزلنا السي وسين وز جنرال ويمر تدرا حلافني يوكرين نسو بقلو كم زوسنو يوم زارب زلو بزمان. As the team evidently pressed ahead with that mission. Zelensky, who now is Ukraine's ambassador to the UK, reportedly told the Wall Street Journal that he knew nothing about the operation and called the allegations a mere provocation. كمدما زي ناي حجي ناي وتدرا حلاف زنبره أبزوان الزجن أب UK أمباسادور كوين زول مالتيو بزعبا زقوداي زي ولا حنتا فلتوكم زي بلون سويكا نجر نمتسعتار زرب زلو زرباي بمبالدما يوزنس كزلو سلازي أقعد أمريكا كاب رسوم يوردوا خمزلو تاقوداي كما جربنا نمني تقللوا خمزلو يوكرين نتقوداي هريما ولا حنترب حكلو ما يكلني مالتي راشا نخيت ربح جرب مقتول تخلي خاقد يوكرين بعلم كجبروي كل يوم سلمتاي جرمن حتى كاب زعبي حجزهم صبي وزلوا جرمن الناتو قد حجزهم كم زي كل فلطني رب سلتي they know كل نجر يوكرين رب حيا بلون كبي أوروبا حجزنا ده اللي يخلوا أوروبا نزل تفليتهم كتفوهم كم زغلوا نزل فلطوا قداي كجبروي كل يوم again زي ملسناتو قليلي مقبل كان تحسيب كان. But we are not surprised. Ukraine has always denied involvement in the explosion. However, Germany is pressing on with an investigation that is now homing in on senior Ukrainian military officials. Now, this is significant as this is an ally of Ukraine. On Wednesday, it emerged that German authorities had issued a European arrest warrant for a man identified as Volodymyr Z, a diving instructor who lived in Poland. He allegedly dived down to the seabed to place the explosive devices on the pipeline. Now, Polish prosecutors have confirmed that they had received a European arrest warrant for a man suspected of involvement in the Nord Stream attack. In spite of the mounting evidence against Ukraine, Ukraine's European allies are warning that such reports could be a part of disinformation. Sometimes the result is good daisy German نتي زجبرة arrest warrant كبيت فردي كسر نعوز كبير بايبرت بيت فردنا أوروبا بايبرت كن بيت فردنا كقرب arrest warrant حزام يدلي وقم زلون تم prosecutors مالتيو أب German أنا بحق حرق أنا يزلوا مالو تي industry بحق حرق عن زلوا تي business sector نايتهاجر أنا بحق حرق عن يزلوا وطبعاً كميل كم تسيق زلوا يفلتني ربطهم إليت بوليتيكا بلا على زلوا يوم نزقوا دايك حبوا وصفتون زلوا بر German بحق حرق عن زلوا وطبعاً تبلاشوا هاجروا ما بكميل تخيل الله بسنكز زخيا زلوا أمريكا كميل جرات سأطلعون كم زلوا يفلتيهم عايشوا كونوا جنسك سوم كان تايبلون نسمع مابزي. German prosecutors are seeking the arrest of a suspect over the sabotage of the Nord Stream gas pipelines 2 years ago. A Ukrainian man who was living in Poland is accused of being one of the divers who planted the explosive devices. Polish prosecutors have confirmed they've received the German arrest warrant. 4 explosions were registered on the Nord Stream pipelines under the Baltic Sea in September 2022, months after the start of Russia's full-scale invasion of Ukraine. The pipelines were built to bring Russian gas into Europe via Germany, but weren't in Sometimes the result أبزوانزي German تي أبولند زلوا سب نخسر أنا نكاسرون نكعزون فقط كم زلهم تقبلهم من بولند كم ذهبوا بولند دما نتي نجرمن كنا تقبلهم نتي سبتي أبقي كتوهم زخونو إذن جرزلو بس كان اسمع يوم تايبلو تكون operation at the time. Benjamin Schmidt is a senior fellow at the University of Pennsylvania's Kleinman Center for Energy Policy. He's testified to the US Congress on Russia's weaponization of energy and warned of the dangers of Russian sabotage of those pipelines. So welcome back to DW, Ben. What do you make of this arrest warrant issued for a Ukrainian citizen? Well, look, great to be here, Phil. And I was just telling the producer before coming on, you were the first person to ask me that officially, did I think this was sabotage on the day that Nord Stream blew up in 2022? You asked me that question, and I stand by the fact that, yes, it is sabotage, certainly. And now we're way further along in this story. And I think that, it's interesting to point out that today we've seen the first arrest warrant for a suspect in this. So تكونتات كجمر كله عديمكم حكيتكم نيركم عبتوانتي زبالكوا نجارتلو زي هندبت زكاة أما يكونس ورايل كادي مديلكا نتعرضنا يتهاجر نمهراي مستقبل سابوتاج مالت شجر المفتار استقبل مخاني زين جرزلون definitely زي هندبت كم زي كونه كل سب فلتيو الجد بلوغ نسمعوه كم هجون زعبان راشا أب كونغرس كيدو راشا زعبان أرات زاري بزنا برسبي أمريكاوي أب أمريكا زغمتيو
ኣብዚ ከምፅዎ ከለዉ ድማ ነቲ ናቶም ኣርጊመንት ከራጉደሎም ስለ ዝደልዮም ስምዑ ሕጂ እንታይ ይብል this sabotage and the fact that it is a Ukrainian citizen really doesn't tell us anything new based on what we saw in the reporting from the press thus far. It's been surmised that a quote-unquote pro-Ukrainian team of divers sailed out in this sailboat, the Andromeda, and allegedly blew up Nord Stream 2 by planting explosive devices on the pipes. However, the context in which that reporting comes out is really, really key here. And what I mean by that is we have seen the Russian Federation, and in particular reports that Russia's military... እንታይ እዩ ክብል ትፍትን ዘሎ እቲ ዝተገበረ ራሻውያን ግለሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዩክሬን ዜጋታት ጥራይ ዘይኮነስ ፕሮ ዩክሬን ናይ ዩክሬን ቃልሲ ዘገድሶም ኣብቲ ቃልሲ ናይ ዩክሬን ዝሳተፉ ዘለው ሰባት ከም ዝገበርዎ እቲ ኣገባብራ ናቶም እውን ሶፊስቲኬትድ ምኾነ ዝኾነ መንገዲ ከም ዝኾነ እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ወላ ከምኡ ይበሃል እንተሎ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ምናልባት ነዞም ናይ ዩክሬናውያን ነዞም ስለያ ናይ ዩክሬን ወይ እውን ነዞም ክእለታት ናይ ዩክሬን ራሻ ከፊላቶም ክትከውን እያ ዝብል ዘሎ እዚ ላይክ ንገዛኻ ክትዕንሲ ገንዘብ ከፊልካ ንፀላ ኢኻ ገንዘብ ሂብካሲ ንዓ ገዛኻ ወይ እውን ንስኻ ዝሃነፅከዮ ነገር ይዕንወለይ ክትብሎ ከለኻ ማለት እዩ it's just crazy a simple ከምዚ ዓይነት argument ኣብ ናይ ጀርመን ሚድያ መፅኡ ክዛረብ ማለት እዩ but it is what it is. Intelligence, the GRU, has been hiring Ukrainian citizens, Belarusian citizens, Polish citizens, etc., across the EU to carry out some of its sabotage operations that we've seen. We've seen specific reports in both Poland and the Czech Republic of this sort of dynamic going on. Russian intelligence hiring citizens from non-Russian countries and then having them help carry out these sort of sabotage operations. So I'm really not surprised. And so what I want to do is say, you know, the context of thinking about this is really, really key. Jörg Schmidt from the Süddeutsche Zeitung spoke with you the last half hour. I watched the interview. I applaud his reporting, but at the same time, I want to remind the viewers of the context when you know, we say, you know, we hear her statements like we heard last half hour that all fingers point to Ukraine now. That does not equal the Ukrainian state. As he has said himself, there's no evidence that... ንጹር ዝኾነ ነገር ንኽሽፍንሲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ከ ንዩክሬን ክሽፍናላ ትፍትን ዘሎ ምክንያቱ ዩክሬን ነቲ ሓቂ ከተውፅእ ስለ ዝኾነት ናብ ኣሜሪካ ክፅጋዕ ስለ ዝኽእል so እንሪኦ ዘለና ኩነታት እንታይ ዝብል ዘሎ ወላ እኳ ዩክሬናውያን ገይሮም ምምትተባሃለ ራሻ ከፊሎሞም ክኾኑ ኽእሉ እዮም ከምኡ ክገብሩሲ ንፈልጥ ኢና እናበለ ይዛረብ ዘሎ but at the end of the day ሓደ ሃገር ናቱ ትሕቲ ቅርፂ ክዕኑ ኢሉ ዝኸደሉ ምክንያት የብሉን ምኻ ተራ ትሕቲ ቅርፂ ዘይኮነሲ ምንጭ እቶት ናቱ ንዝኾነ ብቢልዮናት ከፊሉ ንዝሰርሖ ክዕኑ ኣይክእልኒ that is not reasonable ከጋጥም ኣይክእልኒ ግን ያ በቃ ከመይ ጌርካ ብላብላ ኢልካ ንሰብ ተደናግር ከመይ ጌርካ ኣብ ናትካ ሸንኮለል ትእትዎም ክፋል ናይ ስርሖም ስለ ዝኾነ ከምዚ ገይሮም ነቲ ኩነታት ከምዚ ተገይሩ እዩ ራሻ ከምዚ ክትገብር ትኽእል እያ ብከምዚ ክትገብር ትኽእል እያ እናተባህለ ነቲ ዓይንኻ ትሪኦ ዘለኻ ሳያፕ ብልዎ እዚኦም ናይ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ነቲ ትሪኦ ዘለኻ ፃዕዳ እናረኻ ከለኻ ፀሊም ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ወይ እውን ብጫ ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ኢሎም ከእምኑኻ ዝፍትኑ ዓይነት ሚድያ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ድማ ንዖም ዘምፃልኩም ዘለኹ ነቲ ሓሶቶም ኣብ ካልእ ከይስ ተፈሊጥና ፀኒሕና ኣብ ናትና ክመፅእ ከሎ ብቐሊሉ ክንርድኦን ዘድልየና ኣተሓሳስባ ግምትን ክንወስድ ክጠቕመና ስለ ዝኽእል ኢለ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ We are proceeding without any results. There was absolutely no transparency for Russia, and they rejected absolutely any attempts of establish bilateral cooperation with Russia, though Russia is undoubtedly the affected state in this situation. As you may know, quite recently Sweden and Denmark have thrown in the towel. And I just want you to remind that the sabotage happened in the Danish territorial waters. Leaving this crime unpunished breaches their obligations to the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings of 1997. The result of the investigation, if you compare them to criminal cases, would sound like if a person was murdered and after 1 year of investigation, the investigation would conclude saying that we found out that the person was murdered. This is of course a very so ናይ ራሽያ ኣፈኛ ኣብ security council እንታይ ዝብል ዘሎ
ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ሓደ እቶም መፅናዕቲ ዘካይዱ ዘለዉ ዝበሃሉ ናይ ዴንማርክ ይኹኑ ናይ ስዊድን ከምኡውን ናይ ጀርመን ምስ ራሻ ዝኾነ ይኹን ምትሕብባር ክገብሩ ዝኾነ ባይላተራል ርክብ ክገብሩ ከም ዘይደልዩ ምክንያቱ ተሓቂ ስለ ዝፈልጥዎ ካልኣይ ድማ ወላ ሓንቲ ፍረ ከም ዘይረኸቡ ስለዚ ድሕሪ ዓመት ናይቲ ኢንቨስቲጌሽን ምስ ገበሩ እንታይ ስከረኺቦም ውፅኢት ናቶም ሓደ ሰብ ተቐቲሉ ሲ መን ቀቲልዎ ዓመት ምሉእ መርመራ ጌርካስ እንታይ ትረክብ ኢሉ እቲ ሰብ ከም ዝተቐተለ ትፈልጥ ድሕሪ ዓመት መርመራ ሲ ክጅምር ከለካ ትፈልጦ ዝነበርካ ኩነታት ሲ ድሕሪ ዓመት ሲ ሰብ ይቐቲልዎ እዚ ሰብ ዝበዓለ ይሞተን ኢሎም በለምድምታ ከምኡ እምበር መን ገይርዎ እንታይ ገይርዎ ዝኾነ ይኹን ወግዓዊ ፋይላቶም ከም ዝዓፀው ማዕፀውዮም ምክንያት ድማ ፈለጡ እዩ መን ከም ዝገበሮ ስለዝፈለጡ ኪኑ ክቕፅሉ ከም ዘይክእሉ ትእዛዝ ስለ ዝተዋሃቦም ኣብኣ ከሎ ጎሲሞማ ትም ኢሎም ማለት እዩ ኤሮጳ ድማ እዚ ኣብ መወዳእታ ኪኖቲ ክገብርዎ ዝኽእሉን ክብልዎ ዝኽእሉን ክኸዱ ይክእሉን እዮም ዳርጋ ኣብ ሓፁር ዝነብሩ ዘለዉ ሕብረተሰብ ኮይኖም ኣለዉ يحزنك كاي تكونتات كتري خلها but that's the reality that we are living in في كونتات نزي مثل yeah أبزونه بزبالة التزاري بالنيري. The rich pays the better. A German parliament member urged caution about the allegations against Ukraine, saying that there were intensive interests in letting all the clues lead back to Ukraine. In fact, he said that there continued to be an extensive amount of murkiness surrounding the incident and that it could not be ruled out that this was a false flag operation. That is an attempt to push the blame onto Ukraine. Now, whether or not these claims are true, one thing is for certain. 2 years later, the Nord Stream case continues to baffle everyone. Will the perpetrator of the explosion ever be found? So, انتهت ولدلا أنا بحكي تبغى زغنة closing يا جراتلو. ولا ون يوكرين جرام وي ونا يوكرين سبعة ترغيبهم فولس فلاج بحالزي كدا ناجرو نتحققنا قبلنا نخيت فلت كفر أب جرام نسها نخد فلت أزدلها جرام نبحا كسر جرو الكهرب زغلنبر يوكرين كانوا خمسة كل عبز دايزي even يوكرين أويان جرام منتلو نا يوكرين حيل كم زي كونه وي ونا يوكرين بلان كم زي كونه فلوتيو معناته بريزنتنا أمريكا كونغوبرينا I promise you نزي نجار زيت أو كنا بلينا إلو بقافس تزاربك كابن العالي أنت عينت evidence وي وأنت عينت argumentina غندلي نتصور نجاريو منكو قبر خمسة كم حجون كندي تزاري بومليهم. This war, just like we provoked the war in Ukraine, we are now provoking a war with China. And who benefits? I'll tell you right now. Your enemy is not China. Your enemy is not Russia. Your enemy is the military-industrial complex, which has been fleecing this country to the tunes of hundreds of billions and trillions of dollars. How many times are we going to have a defense secretary say, "Hey, we can't account for $2 trillion in the Pentagon again"? Which has happened twice now in my lifetime. انتهي زلزال بحبشة كناتنا يوكرين يكون مس تشاينا يكون مس كله تلاقيناتنا تشاينا ويراشا يكون تداتي أبوشتنا زلوا بوج زغلب بوج زربح ميليتري اندستريال كومبلكس نسيو وكينا زدل نسيو راشا وكينا تايدلو تشاينا وكينا تايدلو كالوت كلها طب نحن هنا نبسبس زلنا أمريكا تبسبس زلنا عالم أمريكاوي كم زبزلو لذي كل لا ينبل نخالو تاي نحمم نخالو تاي نصرف من جنا يتشجر من جنا يتسقم أب كل نحن هنا يوكرين نحن هنا جميرنا مس راشا وجه خجب مس تشاينا زجبر زلوا متلاق نحن هنا نجبر زلنا أب كل عالم كنا سقم نفتر نحن هنا أمريكاويان حما غاسل زغنا دي كونه تي ميليتري اندستريال كومبلكس بحال نتمنقسنا سلسته قصاصرو نسدما كاب أجرجرن كاب وجن رايس زغنا ربحاناتو أجرجرن وجن ليتم عالتنا جبرين عالم بس بيتوالو نابل إيزاربالو زدما أجداز حبريتايو أنا يهوب كاب زغنا مهار بليز لايك جبرو سبورت جبرو نات مريتو ناتكم حساب أب بكومنت كيركم جرفو ناتكم دقف دما أجداسي نابلكو كم وترو نزال بواخبك أب هيوتنا صورة تخاولو تخنجبر ندلدو مبار ندلن تخينا لزن سلسة نكتل مجمريا يوحد بزاح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعخان خقلقل أب ستوك ماركت إنفست برو ويا كريبتو إنفست برو الزقن فليت كان على لي خان بوحس من قد تخد قبرن تخيلكا اتزبالت أيو وصر غلطة دعرس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن جزيها تباخن نعاخا خطأ مركز النصباح من قد عوض هنا كازغل كلتات نختا معبل مسحات من باب ديو كورسات موساد ديو اب انترنت ريسيرش بقباردو جزيها تتعملو اتاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندك خا كون زغل بيزنس دي جزا اب افريكا تجزء وطني هالخا نزي من قد زك حجزنا زغل استفل عليه كورسات لنا اعطيكم ريكم حبريتا وصدوا برقست ما تطعمكم يخل